uMfundisi uShabangu wasecilongweni ayibongozi bantwana baNkulunkulu uthi umnikazi sishaye nje ivesi elilodwa namabili sinikeza abanye ngicela ukwenza njalo ngolunye usuku bantwana baNkulunkulu ngahamba ngemoto ngidlula kwaHlabisa edrobheni dala impela kudala nje sengihlangana nekhehla uthi komunye leli khehla yalazi liyiNazaretha ngithi na angilazi phela bangisiya kusiko ngakithi sengiyambikelela nomkhulu uyavuma ngithi la umkhulu ngizobetha iNazaretha uthi wena uyilo yebo impela khona khona eNazaretha uthi awumfana wami nikubambe liqiniso ukukhona lo mkhulu akazasothi uyabona ukuthi indoda yathi yakhohlwa ukuthi kodwa yazi ukuthi iNazaretha maNazaretha bahle uthi ke mfana wami nibambe nangamazinyo kuloku kukholwa uthi mina ngangakholwa uthi wathi ngolunye usuku kunengwe yayihlupha izimbuzi zabantu ayisethi kaManazaretha ayikholwa kufanele kuyobikela uShembe uthi nayi ingwenye iqeda imfuyo uthi nempela bahamba bafike bambika kwase kunqunywa usuku uthi ubaba uyeza uzokhuluma nalengwenya kodwa ukukhuluma kwakhe wayevele ezobhabhadisa abantu sekuthiwa isizimo esikhona vele yiso lesinalengwenya ukuze kuhambe lengwenya akakhonjwe kule isaziba uma ifika ubhombela lapha kulesi siziba uthi ke lo indoda yakwaNhleko umkhulu kalomgrijeni elimbonela uthi ke le ndoda mina ngaya ngingumfana ngifuna ukuyobona ubhombela elwa nengwenya angayele mina ukubhabhadisa uthi ngase ngisondela nami ngiyobuka amakholo esekhona uthi base bebaningi abantu phezu kwesisiba mangifika laphana ngahlala nami ngifuna ukubona kahle uthi mangibheka lo baba kodwa lolu phoko lakhe ubalicishile uzoyihlaba kanjani ingwenya uthi mina ngibonile ngazimpi ukuthi uzoliwa uthi nempela wathi bayifika lapha amaNazaretha sekhona wayesethandaza sethi weJakobe awuphume lapha mntanami ngifuna ukukhuluma nawe uthi kwathi isikhashana uthi aphuma ingwenya enkulu kakhulu babaleka nabantu mayiphuma lengwenya yeza kuye uthi mntanami asikubekelanga la ukuthi thina udlale impahla zabantu wanikwa nawe kwakho kufanele kuphile ngakho ngakho kusukela namhlanje ungaphindi udle imfuyo yabantu qhayela lapha usukuye lapha ngisafuna ukusebenza la uthi kutshekwa ngathi mina hawu lengwenya yesaba lo muntu nje phethe ubhoko lodwa futhi alicishile uthi ahamba njalo ingwenya azasithela ngale
uthi wayesengena esekhuluma namanzi uthi waphuma konke lokhu kunye kungocamle intwanyana lezi zaphuma wabiza abantu uthi wababhabhadisa abantu bathi base bephelile abantu wayesethi ha wena mfana usalelele ukubhabhadisa woza namfana uthi ngaqalaza mntu ubiza abantu wathi usho kuwe uthi impela bangiqula abantu banginika kuba ngihamba ngobhabhadisa wathi wena ngizohamba nawe ngiyelinda uthi ngaqala ukuhamba naye singasani uthi ngaye ngafuna wathi ngimfunele imbongolo azohamba ngayo uthi sahamba naye ibhombele egibela imbongolo uthi sahamba sathi endleleni safica umuzi kungcwatshwa wasethi mfana benzani kulowa mzi uthi ngisaba nimkhulana nomuntu nami ngiyathula uthi benzani hamba ubuze ukuthi benzani lapha kulowa mzi uthi ngagijima ngafuye bathi bangcwaba ingane uthi ake singene siye khona mabe ngene beya kulo muzi sengilibala isibongo sawo mabe fika lapha uthi awubantu abami udlula kunamadoda ahambayo bathi mama kwenze njani bathi hayi kushone ingane lapha ekhaya wayesengena endlini uthi bathi abami kwenze njani bathi hayi baba kushone sekukhona baba sithi uShembe awu baba kushone ingane la ekhaya uthi uphunina amumtshela uthi aphe ipalish wayesesuke phuthuma ukupheka ipalish lo nkosikazi sebemtshela bathi hamba uyopheka ipalish wathi bayisaphumile wasala wamemeza lengane yavuka wathi seliyosala niphuzise ipalish yothatha imbongolo wami yasala yaphila lengane bantwana baNkulunkulu uthi uhamba njalo uthi safika elinda masifika lapha elinda safica indoda yakwambambo uthi le ndoda yakwambambo kwathi base kufikiwe khona ngakusasa wayesethi ababheka ithempeli lazoba khona wayesethi loba kuphi ithempeli mbambo uthi umbambo wayesethi ubaba ngazi bakholwe le ndawo inhle le yonke nje baba ubaba ngabona usethi kahambani nisike yonke lesiqunga kodwa khona izihlahla ezintathu enizoyifica la nibhasobhe ningayilimazi lezo hlahla ilapha kuyoba khona ithempeli khona uthi le misasane egcwele lapha nje emithathu yalezo hlahla ezasala ezazikhona ngalezo sikhathi uthi nangempela ke kuyaheshwa ke bayibona bathi awunasi isihlahlana baphinde basibone uthi ke bantwana bahle baNkulunkulu ilapho kwabakhona ithempeli elaselinda usho umnikazi wezinto angizokwelula inkosi yobusiso izulayo